Yesu akitembea, anatembea kwa wakati wake, anatembea tuna baraka zake. Ni nani huyo? Mimi nisikia mtu waine ndani ya moto, Yesu tu. Wengine wanasema ni nani? Chewe unasema ni nani huyo? Mtu waine ndani ya moto, ni nani huyo? Haleluya, haleluya. Yesu anatupenda, anapokuja na kucha tuna wakati, si kwamba anatembea. Ndugu yangu, dada yangu, utafurahi. Ndio maana tunampa sifa na heshima, kwa sababu yeye ni muweza wetu. Yeye ndio rafiki tosha. Ni wewe Yesu, nasikia habari zako. Ni wewe Baba, nimesikia habari zako ndani ya moto. Ni wewe Baba, nimesikia mtu waine ndani ya moto. Ni wewe tu, ni wewe Baba, ni wewe Yesu wa amani, wa amani, wa amani, wa amani, umonene wa amani, wa amani, mokama wa amani, wa amani sebo, Yesu wa amani, monene wange, Yesu wa amani, na kwagara sebo, Katonda wa amani, na kwagara sebo, wa amani, wa amani, Yesu wange wa amani. Hallelujah. Na yewe katata wa amani, na yewe Katonda wange wa amani, Kabaka wa amani, wa amani, wa amani. Kwa kikaro yangu, shuka chini Bwana, pata kutawala maisha yangu. Tushuka chini Baba, pata kutawala. Yeye ndio tunampa namba moja katika maisha yetu. Yesu ndio namba moja edi. Haleluya, haleluya. Roho yangu shuka tu, Mungu apate kupita. Shuka kwa maji, shuka, shuka, Yesu atawale.